Indonesia rama Christian no pangkum riat mi chu melisom nile parukhan nasata ka soisak na awangin athia hemi pano pang hi Christian ani awangin azirlai pui Muslim zirlai kum upazok te chuan nasata ka soisain an vuak rona damdo ina hun enge mo chen en kolani nuwa athine melisom le pakua khan Indonesia Buluram Pai Khua Saberida Sub-District, Riau Province, Sumatra a Muslim mi pangain. Second grade Zirlai, Christopel Butar chu nasata ka soisain an vuak rona. Heti anga soisa ka vuak rona ni awang hian, akal te po chu vuak chiat sak niin. Akal hi an vuak ke sak nge ni. Menisum nile pasaria. Autopsy result ti chu ania. Heno pang Christopel hi apumle ataksa munsang sanga manrosiam nilo engemo manga ako chungle taksa pon lama te chuan kutlak na hliam engemo zata om thu tarlan ania apum chunga hliam na sataka wang hena thiani ti Indonesia Antara News Agency chuan atalang bokani Supriyan to ti riat police officer pakhat chuan ako chung apum dinglam sira po thisentling kan hubok tiin antara hi asila athi na chanchu manro manga na sataka vuak le soisa ka wangin ako chunga hliam na sataka tuara chu athi chan berani tiin asoini hemi panau pang Christopel Butarapa Gimson Beni Butar chuan afapa hi Christian ani awanga ti du da ani thu asoini in news outlet jawapost.com chuan atar langa apa chuan kar khatkal ta tangkhanan lo ti boito thinani ti na soya heti anga poira thak tak khoi tu hian ama tang to in Christian ani awang hian musit na nasatak le Krista arin na chu diriam tak takin an lo ti photo a seom takin an lo siam to thinani ti in asoyani hein diriam na le musit na thlanga hian meni som le pakua khan ataka chetna aron thlenta ti chuan zirlai kum upazok te chuan a bicycle chu ti chiat sakin an vozuita he thu hi wartakotalife.com chuan atar langa hetianga soisakani zan hian Christian khosikna satakanaya anungjang chu na ti hlea apum hnuai lampo adukna sale bok ni in apa Gimson chuan asoi ni in jawapost.com chuan atar langa chuan afapa classmate te chuan senior panga kumsom le pathum mi vel te chuan Chris hi an soi sakronani ti in apa hena hen an soi bok ti thu antar lang bokani mita mutu te tanga thuan zo chian na heti anga soi satu te hian Chris chu aser po vuak sakin an tum sak ni in katatanrio.com chuan atar lang boka maini somni khan Gimson hian afa pasoi satu te chungchang hi an school Indragiri Hulu Regencia SMD 12 Buluram Pai Strata Elementary School a reporta atuk zan darit le chan report vel khan anupui siskayane ti sibarani chuan Krisa homeroom zirtir tu te chu WhatsApp kal tlangin abia ahliam na satak le anat na chungchang hi a complain hal bok ni in jabartribannews.com chuan atar langa school principal sutarno ti chawriat chuan maini som nile pathum khan Chrisanu le patene na mediation meeting nei puiturin poikhoi tu tele anu le pati chu akova hengzirlai te hian kuthak tu an ni thu hi arin puang ani ti in Gimson chuan asoini hetianga na sataka soisakani awang hian Chrisdin mun hi thalo hlea maini som nile panga khan anu le pati chuan anin bula clinic an roya mase enkol na thatok lo wangin Riau Province khopui Rengata Pematang Reba Regional Hospital an referta maini som nile paruk zing dal nile minute som khan ahliam tur levin aboral ta ani autopsy result hian atak sapon lam le chung lama na sataka soisak le tharum thona omani ti in grade.com chuan atar langa Hebaka hian apum chunga hian thisena put na sa in thisentling na satak muni boka hei hian man ru engemaw hmanga tharum thawna alan tirani ti in Indragiri Hulu Police Chief Farin Sate Siregar chuan
meni som nile pasari khan thu thar the dar tu te akhilani avuina hian sei sa tu nu le pa te pon tela skula thien tele achung te ba ka skula na thok tu mi engama za tan tel poka Indonesian Ulema Council Mujelis Ulama Indonesia MUI Deputy Chairman Anwar Abbas chuan he thil lung chet lak tak in hai sakna le in ti du da na tual thi na thlenga hian ma alak tu thu asaya he thila hian kan zirlai elementary school levela lazir mek te thil ti hi kadem hlea kan thunun thei chin pi lam thil thlenga nia hei wang hian kan zirlai no pangchuan a thi pha ta nei tin anur chon me di som thum khan jawaspost.com asila National House of Representative Member Sabam Sinaga chuan hetiang thil thleng hi ngai poimo tul hle nei tin asoya he thu boi hi abik taka ngai tu angai ni chuba ga chuan hetianga in ti du da na thleng chung chang hi uluk taka chui ngai boka hei hi a chan chu skula sa khotlem jok te abikin Christian te chunga hetiang thil hi a thlengin in ti du da na nen Christian na hi thilin zom tlatani awanga ni ti in sabam chuan meni som thum le pakhat khan thetik.com ashil bokani Indonesian Chief Protection Commission ICPC Commissioner chuan media tia komna Christian te chungchang ti du da na thleng thin hi vena en ulukangai le ani tia he thu boi hi zirna skula tharum thona ti to pani theina na man ru amanga thei to pa malak na kal puyangai ni ti ina soini Dan Sasmita chuan among dang na zok le thalo zok a thlen lo nan chak taka malak na kalpuya poi khoi tu te rang taka hriat chuale zo na theite a chan na rang taka pek thei hi thil poi mo taka ni ti in a soi bokani Indonesia rama school ti du da na thleng thin hi ICPC data ina talan danin anasa in alin ti du da dan po a hlom hle ni in secular murid merdeka.id chuan atar langani ICPC le Indonesian Teacher Union Federation ITUF te chinche dan chuan Indonesia rama sikula inti du dana thuboi hi kumsang ni somni le pathum khan sangkhat zali somsal le pariat zialwania hei kumdang ain asang hlea kumsang ni somni le pahni khan thuboi zani somruk paruk le kumsang ni somni le pakhata somnga le pathum le sangni somni khan zale som le pakua skula inti du dana thuboi hi athlenga hei hi atlang puin sa khora thilawanga thlenga ni in sa khona thila po atuar bertu te chu Christian te anni bokani ICPC Commissioner Aris Adik Leksono chuan nikum sangni somni le pali kumtirlam khan Indonesia rama no pangte tharum thona hi voiza somli le pakhat athleng mana hei hi kumtran tirlam chawa thleng report ani thu asoini in tempo.com chuan atar langa heng zinga za somthum le panga chu zirna inga tanga thlengani pokani educational unit an no pangte inti du da na le tharum thona wanga thil thleng te hian atua tu no pangteril ru le taksa na satakin hong thalo na ya chumai ne levin mani inti hlum le midang kutura thina hial a thlen fo thina ni ti in tempo.com chuan atar lang bokani Indonesia ram hian Islamic tanun phung le sa khothil anlak fir na kal phung hi chungri la nget taka pom na le chutiang kal phung soi dang lam hre na chu ala nei na sa hlea Christian sa khuwa von tu te le abikin rongbol na konga ke pen thin ko san le mimal te chu Islamic extremist group te be an ni a hlom hlea chutiang mi te chu din hun hlom taka an ding reng ni in open doors chuan atar langani Pakistan lam hoi vele dei thung tai la juni som le pakhat sang ni som le panga nia Pakistan rama Christian me chatle rol pakhat chu ruk bo ni in vauna le thorum thona manga Islam sa khuwa in le luitir le nupuyan nei luya me pat me chet nan na sataka voitam tak man puyania hemi chungchanga hian Pakistan police te chuan malak na ankal pui du lo ti rights advocate chuan asoyani me chatle rol kum som le palimi Elisba atnan chu muslim mi kum som ni le paruka upa babar muktar chuan vau be na le tharum mangin ro bawa
ama robo tu hi rights advocate Albert Petras Punjab province Vehari district om chuan no pui nei lai ani thu asoya he mi chetlei rol rukbo alisba atnani hi apa chu Boriwala Tehsil Municipal Authority ya sanitation worker ni in atnan masi ania Elisba ipa chuan afanu rukbo ni ti ahriat vele Boriwala City Police Station report athelut ngal ni in Petras chuan asoya amero chu tun thlengin police te hian first information report FIR hi an la register lova hi wang hian he no panglak chuna tur hian dan anga kalpui har sa in hun ati khotlai na sa hle ani ti in Petras chuan Morning Star News nena asoya Elisba ite chung ko hi Christian ni in chung ko khosak pa ngai tak an nia hetianga rukbo ani nu hian apa chuan police te atlo non fo thule afanu chu laklet sakle turin na sataka angen thin thu soya ma se anlo bing khon sak ngai lo ani hetianga afanu ta na malak tuma na sataka abeya a lo cham nu hian masi hian ton puine ngen turin minron panta ni tin Petras chuan asoya police te kan han biak chuan mechet le rol Elisba hi Islam sa khuwa amadu thu in ain leta adu than na in muktar nen anin nei ti in min lo changa police te chu chutianga Islam sa khuwa ain le a anin nei ani chuan document te min mu tir turin kan nge na ma se eng man soilowa document min mu tir tur la an nei heklo ti in asoine hemi nu hian police officer senior pakhatan mulea anuaya thokte chu FIR jek lut tur hriat tir turin an nge na hei hi complaint the lu tu te dan anga kan dikna nia ma se officer te hna an ngen nu po hian thu boi chu an la ji alu du chuan lo thu a soi bokani FIR registration ti khotlai le police te malakna an kalpui dan du lo wang hian he mechet le rol hian ti luina manga Islam sa khuwa in le luitirna ato theina rem chang le in neina diklo tak nei pui tura norna hun rem chang an pe ani atia Elisba ipa masi chuan afan robo tu muktar hian Elisba hian apateya atlo lai hun rem changa mangin amana arubo ta nia arin thua soya muktar hi ka unau pa mer hriatania an ina atlo fo thina hetiang hun hirem changa mangin ka fanu hi athlemem ti emo abulakal turin a blackmail em ti chu chiang takin kan threlowa ma se a chan chu eng po ni sela ka fanu chu ruk bo ania kumtling lo ni awangin on sam taka vona le tharum thona emo thiam taka them na awangin emo arilu ne sak theni ti na soi Elisba hi anu naw te patni en kol an ngai awangin school lan chok tir ni na pa chu na soya afa paruk zinga au pa berani thu asoi bokani apa masi chuan Elisba bu na hian kan chung kon nu na hongin a khoi tak zeta adin mun le a hisel na te engtin nge omzel ti te kan ngai tu tak zeta a chanchin eng ma hriat thei ani silova kan complaint tir tang khan police ten min ngai sakin ma min lak sak mal ni selang chuan muktara rukbo ani na tang hian kan chan suak to ma se tu na chuan hun tam taka liam to a achunga enge thleng ti eng ma kan throbok silova chung thil chu pathian chawena hriani ati rights activist Petras chuan Elisba robo tu muktar hi in rukbo pong sual le no pang nu pui pasal nei tura nor lui le no pang mi patmei chiat na man sul pui chung changa dan manga thu boi siam sak turin police te angenin na satakin an nor don ti asoya voin thleng hian van dui thlak takin Pakistan rama hian sa khuna thila Islam sa khuwa in le luitir na chung changa hian chu tiang thil ti chu dan bo siat na angai anilo ti na soya Pakistan ram dan pui article somni na in Pakistan ram mi pui te chu zalen taka an sa kho biak a phal saka chuti line mi tu po abik takin kumtling lo te chu anrin na thak danglam tura nor lui chu dan bo siat na lian takania sarkar chuan nam le sa khotlem zok le me chano pang kumtling lo te chu mi patam takin mi pat me siat na man puyan cha ka wangin Islam dan chuan lam mangin an nu puyatan an nei lui thina hetianga me chatle rol te chunga me pat me siat na man sual na thleng na sa em thup po na na
Islam sa khodana in nei na hi omje mumal le dan khau jok manga ken ko a dan mumal taksia mangai ni atia FIR registration ti khotlai lu tukhi provincial police suai tu te hriat tirania heti anga ti khotlai ani hian poi khoi tu te chu an zalena sem na tur lovin thil sual dang an ti le thei mai thin ani ati ani heti anga thil theng thin hian nam tlem jok le sa khot lem jok te zinga him lo na le hlau na athena ro rel na dik pe khun som la thian ramdan kal phunga rin na ati chebok ani ti in petras chuan asoi bok kumsang ni somnele panga me ni somnele pakua khan Pakistan president Asif Ali Zardari chuan no pang in nei na khap na tur bil chu dana aziak luta Pakistan a hian Islam dan anga no pang nu pui pasala nei theina dan kal pui na hi a hluar hlea mi pa le me che in nei theina tura kumbi thlia tlem ber chu kumsom le pariat ania hemi chung changa hian kumsom le pariat nuailam in nei na chu sarkar dana pong sual anga ngai nima sela chu Islam dana Sharia nena in kalani ti in Islam sa khozui tu te chuan na satakin an puang ve thung bokani tianga le lai hian Pakistan rama Punjab province a chuan mei chiale mi pa in nei na kum bithlia phal chin chu kum som le paru ani thunga chuti lain Pakistan rampum huwa pa Christian te in nei na dana chuan kum bithlia chin chu kum som le pariat ani ve thung bokani an mei chiaten mei chano pangte po ti amin Islam an zom chuan Muslim angin an chunga dan manania Islamic law Sharia noya an luta chu chuan no pangzokin nu pui pasal nei aphal sakani post masalama kan tarlan to angin Pakistan hi khovela Christian te tana mun hlom le him lo ber ram som nga than chuwa pariatna annia an rama mishing za som ko le paruk zet hi Muslim anni